سلااوێست تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ جوارە پێشکەشکەم و بڤێن و چێمە دەست بە بولتەنا خوا بکەن. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی پەیامێک ئاراستەی وڵاتیان کرد تێدا گوت کوژ بەر بنپێکردان و بلندبوونە هەژمارە ڕەوشێن بە کۆرۆنا هاتنە تومارکردن قەدەغەیە چوون و هاتنێ هاتە درێژکردن و ئەم هەموو دشەردە بەهەڤرەنە و بە پابەندبوونەوە ئەم هەموو بەهەڤرە دکارن ژیانە وڵاتیان ڕێزگار بکەن. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی داخویانیەک دەربارەی کۆرۆنایە و ڕێنەمایان بەرامبەر هاتی بریاردان بەڵاو کرد. گوتکو خەڵکی کوردستانی نەبیانیە ڕەوشێن دژوارە ئەمێ دێپێکڤە دەڤی شەرێ کۆرۆنایەدا سەرکەون هەڤیدارن بە کێمترین زەرار سەرکەون. مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرین هەرێما کوردستانی دۆه ڕۆژا شەمیە ئێوارێ لە تویتەرا خۆدا بەڵاوکرد و ڕاگهاند پشتی ئاوایەکی زێدە بنپێکردن ڕێنمایان ڕوبڕبوونا ڤایرۆسا کۆرۆنای هاتنەکردن وان وەکە حکوومەت بریارە قەدەغەکردنا هاتوچوونا بە تەمامی بۆ دەما 48 دەمژمێران ڕاگهاند. مەسرور بارزانی هەروەها گوتکو پابەندبوونا ڕێنەمایان گەلێک گرنگە ji xelkê daxwaz kir ku dmarên xwe de bimînin û dernekevin. Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê biryar da li hemû parêzgehên Herêma Kurdistanê hatûçûna otomobîl û bi piyan de bi temamî were qedeğekirin. Ew biryar du çarê meha Nîsanê demjimêr 12 Nîvro keta warê cîbjîkirinê de. Li Herêma Kurdistanê tanha 214 kes pêketiyên veyrosa koronayê hene. 74 kes baş û rizgar bûne û 3 kesan jana xweş dest daye. Rexstina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Zaxo navê çend malbatên penaberên Kurd yên Sûriyê ku rastî ziyanê hatibûn radestî hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ji bo wergirtina alîkariyan. Lewma duh ew malbatên Kurd gojmên pereyan li hember ziyan gihiştina malên xwe ji hikûmetê wergirtin beriya demekê ji ber barîna baraneke bihêz û rabûna avê û lehiyê li bajarê Zaxo hejmarek malbatên Kurdên Sûriyê nişteciyên bajarê Zaxo rastî ziyanan hatin û malên wan dibin lehiyê de mabûn. Belê temaşevan hêjan ajiya ji berê xwe bidim bajarê Zaxo li gel mêvanê xwe Birêz Hoşeng Semgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Dembaş Birêz Hoşeng spas ji bo karê we ji me re behsa wê hilmetê bike malbatên ku Sûdê ji wê alîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê dê bibînin çend in? Dembaş silav Birêz ji te û temaşevanê te de bi rastî hetiya boliyê nehiyên û goşkirina ava xabîr li bajarê Zaxo gelek malên xelkê Zaxo jî qarar bîn û nêvan wale de jî 11 mal xelkên menên Rojavayên Kurdistanê bîn. Belakê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya me li jinev çêkir me ew mal ebrarê wa damxiya kirin لجنة هاتي تشكيل كرين باش آليين جناب محافظ ورخصنا لقطة وقيمقاليات أخو ما أونا تسليمي واكر أونا راكرين الكم جناب محافظات هوكي بله بي أبقى كاري ها دعين جبوك تنابرين من الرشابة ين خسر الوابين الشعطة واللهيين بارانا حتیا بوریده هر مالکی بور خسارا گوته ده هاتی کرن هات ترکیب کرن براستی هر خسادین دنتبا خلق روش آقا و خلق باشور یه تبراز خود نهاد دیتن زیاده. بله برز هوشنگ اون چاوا بهاوار مالباتین پنابر مالباتن هجار يعني جي دهاتن وان كيم دخلن وان محدودن يعني وك عربي دبيجن وشاو بهاورا وان فادتشن دفي سردمه ده دفي دما كو كورونا وقد كنا هاتو تشوني ده لطيبات لباجار زاخو ودر دوراوي ما زايد طبعا هبان خيم برفس الجبار زاخو سيميلي ودور برين زاخو ده اي معلومات وحرجه بين جالس لازم او الجملة أما أتساعد تربكن ولو كان شرن جدا أما فريقاري تربكن
أول كاري خستجي أنا بدل هبدو أي كاري كان كارما في كاري بوقت كاري كريجي وهذه أنا بانك خارجين دكتور الخاين بارتي ديمقراطي يعني أنا مجتمعين القتيل هي أن بقى برايا بارتي ديمقراطي كردستان على اللي بدأ آماده بنا شنجر أجمالات أفرادين أم لتبلي رنجي أي كاري بخلق فرادين أم رخصتين برفرسة رخصتين يجي بجانا في كلمة السر انترنت هذا احنا وأم صاحب دكتور فرصة كيف دكتور وخلق مورشة وحتى حفظور شازده حفظور وجاء ماذا قد الكلمة حتى روشة باشا تاقعين خراب لك هذا ناحية يعني خلق بنابر ما لو داره پابندن برز هوشنگ بله بنابر ما لزاخو در دور زاخو حتی چه آسته به بریارین حکومت حریم کردستان پابندن ملتزمن بله گو بریار هاتینا بدی کردن حکومت کردستان هاتیستاندن او بریار حقیقیت شوال سر خلقین بخشور پیاوی کردن وما آگاهیت تبایا حوالی وفتر ملک الخوار تبا گو التزامت بریار بکن بر سلامت موج بر سلامت جیرانی موج بر سلامت خلق خوب تبایی بله گلک سپاس هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه کو جباجار زاخو تو میوانیم بو گلک سپاس جبو بشتربونا و هلمتین کو پیرادبن جبو پنابرین روجاوای کردستانه لولات سویده کسایتی که کرد پرور جروجاوای کردستان لگل هفجینا خوا به نخوشی کرونا کتنه جدره که دازانین کو خبرکار کرد عبدالرحیم وانلی لگل هفجینا خوا لولات سویده به ویروسا کرونا کتنه و جبو نخوشخانه هاتنه و گوستن چارەسەریên berdest ji wan re têne encamdan. Li gor heman cêderê rewşa Wanlî tanha baş e lê ya hevjîna wî ne aram e. Abdurrahîm Wanlî ji dayîkbûyê sala 1937 e berpirsê rexistina Şamê ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî bû ku niha bi PDKSê tên naskirin. Jiyana xwe ji xizmeta doza Kurd re terxan kirbû û gelek caran rastî girtinê ji aliyê rejima Sûriyê ve hatibû. Thank you.
بله تماشاوان هجان ها جی از برای خوب بدم سویده لجام میوان خوا منال حسکو شروعکار سیاسی لمجار ما نه سیاسیه مجار ما روشا کرونایه روشا جهانیه دنباش برز منال دست بکده روشا خبرکار عبدالرحیم والی و هفجیناوی لسویده کو بنخوشیا کرونای کتبون روشا وان چاوه تندرستیا وان چاوه تشتین کو جواراتینا پیشکش کردن چنه دەستپێکێ دەڕێز و سلااف ji بۆ تا ji بۆی gelê Kurd û ji bo hemî miletê dinyayê hêvî dikin got zûtirîn wext em ji vê problemê weke gotî çareser bibin rewşa hevalê hêja endamê mekteba komîta navendiya Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya ya got binavê Alpartî kevin dihata naskirin Abdurrahîm Wanilî bavê nozad û pîreka wî براستی که ایرو روز وقت امکان بیشتر روشاوی پر باشیا باوی نوزاد یعنی جعینای المشدد وقت بوته بوتن درکتیا لید نخوشخانه دبن کنترل ده لمخابن پیرکاوینا دیا نوزاد روشاوینا هیچی که پر خرابه دریا اکسیژن را یعنی دریا او ماسکه را هوای دستنه و اوش نخوشخانه بازار اوروب روز مستشفى و اونیورسیته نقلی کارلس کروگا کرن نهاد نخوشخانه دیا او چاوا به نخوشیا کرونا کتبون برز منال هر بسوید بخوادبون یان سردانا دولت که دن کربون نه باوی نوزاد و خزانه خوا زاروک خوا پشتی جارا داوی د سالا هشته و ششا د زندان رژیم سوریه درکت دوی وقتی د هشته و هفته د بری خدا ولات سوید و جوهنگی حتی وک ایرو لسوید وقت بيجي نستجید به او بخوا یعنی عمر خوا هشته و 3 سالا تیرکا ویجی که هفته و هفت تشتکی ور های هفته و 4 هفته و 7 سال براستی که یعنی چاو اول خوشی ورگرتن ام بخوشی که نزانن یعنی جبر گو اول یک پروبلمی گو ایرو یک ترسید که حتی اوید مال خود چاو ودن چاو گلو دما پیاسه کرن درب گای وال کی گای براستی اموینا نزانن بله برز منال 7000 پیکتی یاجی توشبو لسوید حتی نها حتی کوبری ام درباسی بولتن ببن هاتبون تومار کرن نزدیک 7000 و 400 یاجی 400 کس جان خواج دستانه هجمارک گلکی مزنه لوی داری هون چاوا خود پاریزن تدبیر و ریکارن کو هاتن استاندن چنه قربان وکا گوتا بخود دستپیک ده گوتا دید ام بخوا وکواری سیاسی المسئله میزنن ام لواری پزشکی ام نتختورن نه کاری بای لی کاری حکومت اسکار بد مخفیا کرن کاری حکومت سویدی دوار استراتیجیا وی ده چاوا ده فکری براستیش ایرو دولت سوید حکومت سوید چه اپوزیسیون و چه حکومت به هفدورت یک دنگن یک رنگن به هفدورت فکرن حکومت سوید دستپیک آوه نخوشیه دا کسی شیرت کاری خواه کسی پروفسور کسی زانه خواه کرنه کوم جوا فرس کرن یعنی هگر هات تا امیچ علاج جیره بینن حکومت سوید دید گو گرتن وکا امبیجن ولات مینا اسپانیا ایتالیا المانیا اوی گو حتی امبیجن ایرود مال خود نجیه لجمار دنا واد روج بروزی دتر دبی مستر دبی بلنتر دبی ملت السويد بتايبتي ملتكي او بخوش خود عارضه او بخود وارد براستی گهدار دکی نزیکی هف نابه مسافت نافذت هیدن لجیان بتايبتي السويد دا وقت بيجي بردوام دکی پرسا حکومت افبو اگر هاتو مکز مالی وادر ونادر گلو اویش بوی ایسانا کار دکن امی چاواش جانا واد پاریزن یعنی کسی تختور کسی خوشخانه ده کسی جیختیار ده ماند دوی زاروکی ماناد مکتبه ده بن دبستانه ده بن اره چند دابیر ورگرتن یعنی فابریکا سکناندن دبستانه بلند سکناندن لی ای زاروکا گو گرکا ماموستا زاروک اوی گو باغ دیه وال نخوش گهدار کن به امجل وا گهدار بکن دولت بریارک حتی وقت اوی ساعتی ورگرتیا دگدیر و باوریه دولت دگو او راست دمشه درست دمشه و دولت دخوازه گو ایسان خواه هم بپارزه هم ولات خواه بپارزه یعنی تیم تندرستی به کار خواه باش را دبن نخوشخانه کتن آمده باشی و ناود تندرستی پزیشک لوی داره به هنکی بهرگولی جمعه بحث بکه تیم تندرستی چاوا به کار خواه را دبن
قربان وڵاتی سوێدێ بخوا ژمارە خۆش هەنێکی 9 ملیۆنا زێدەترە لێ عەردا خۆ جار و نیڤێل ئەڵمانیا مەزنە وەکی نەمونە دوارێ جوگرافیدا وەختێ وەرن حەسێ بکرد یعنی ملەتێ سوێد خۆ دووری هەفتوویە سێ دەڤەرادە ملەت زێدە دستۆ کۆلم و مالمە و یۆتۆبۆریدا divê derê de bi rastî dewleta Swêd yanî gelek rexnehat ser dewletê dibêjin dwarê ekonomî de na di destpêka koronayê de Riksbank Benga Merkeziya Swêd 500 milyar direkt kire xidmeta benga da cihê dawairê sihê de te'mînê de hemî tiştî de got êdî weket bêjê jiyana tenduristiya insan jî tenduristiya dewletê jî kêş hemî aliya ve pêvgin meşênin dewleta Swêd heta weke vê gavê ez karim bêjim bi başî dirabê guhil îsanê xwe dike ew jimara got rast e ji 406 insan derbas bûye lê ez divir de dixwazim xeberekê jî bigên me not û yek insan ciwana emrî ser notî de ya 107 عمري واتسر هشتيريا يعني او كسيد بو مخابن جهانا عمركي برخدانا لا شيوي جالكي قصبويا نكاري البرخبدي لدولة الفرد سكنة دولة دنابر وياش حميكي جرينترس خوازمش تماشاوانا رجي كبيجم حكومتها السويدي وكي حكومت يعني امبيجن سروكي دولته وزير دوي سروكي كومونا سروكي دبرا حميد نافا كارو باردنا يعني خونه باريستنا وملتنا عفتنا تهلوكي حكومت بخود نافا كاري خده الوظيفه خبر دوام كن سروكي البلديه خبر دوام دكن يعني دوائر بگشتي بس هناك باراستن هيا ايرو دارستان سويدي د بازار اختياري وهنش فردت خدمه قياسي مشي لي خوجفدو دور دكن خوجفدو باريزن يعني ملت بخطوه باشه برز منال وكم زانن هجمارك باش پنابرين ما این کرد لوی داره هنه جمت آمارک فرمی هیا کو و بردستی خواستی هجمارا کسی کو به کرونا کتنه کردن چه روجاوا به چه باشور به چه وکو کرد لوی داره هجمارک فرمی آجی آمارک فرمی بردستی و هیا مخابن حتى وكذا دقي براستي ام نكارن بيجن بفرمي جبرغو هي او ستاتيك تشينبو يا قالوج هر ملتك يان جهر نتوكي يقول كسي خدر كفيكيا لي ايغو امزان رحمتي كسراي جگرخوين تديت او بيچو نها اظهرتو ايسان حوالي مي اندامي بارتيا ما بري دروجا او جي كي عمري خو 51 سال هو لسر دلوبانيا خو لوي دري فين خوشيا هاچو سه کسی دی کرد هنا او جی پیچونه یعنی نزدیک 5-6 انسان ما هم کارن بیجن جیانا خوش دست دانا و دناف دجی که بابا نوزات و تیرک خو او جی که کبین خوشی گرتنه و هدیه سلامتیش بای وادکن دولت السويد حتى وكفي ساعتين نسبتا كسيت غريب جي كي دناف دهنا بلكي بهتر كسيش افريقيا ما افريقيا وا ايغو جيانا خوش دستانا يعني دنافي ملتي دا حمو كسي هنا باشه برز منال جانا روجانا و چاوا درباز دکن حتی چه آسته کردن ما به رینماین تندرستی جهانی پابندن براستی دوی داره ده از دخوازم یعنی نقطه که بگین میدیا خوشی که دوره کاوی پر تکاری بیجی تنگاسیه تینه سر مورال ملتا هیا جبر میدیا دامات لی گهدار دکه و هر رو تشتک درد کوی و آخافتنک درد کوی او بخوشی ما ترسیه درد خی لی وکی نمونه که از بیشم ایرو دما ام بکسی وکا المانیا نمسا ایطالیا دوره دیرد آخوین جمت بینینا ماتمتایید بچا حتی وکا بی ساعته ونجیانا خو چاوا بردوام کرد اراستیش برای خورا بیجم ام وکا شخص از وکا خو بیجم حتی ایرو ام کاری خو بردوام دکن ام دانوستاندن ایسان آره دکن ام کرینو فروتن دکن لی ام هنه کی تبخوازه نخوازه مطرسیه که مروف خدوري هفدودك مروف هناكي وقت برسكا دناوا إيسان دا بخوازي نخوازي هيا لوكي دي تركي ملتي السويد حتى وقت في دقي حكومتها خو قهدار دكي واللي تشتي قول دورو بريويل نروج بي دنمارك ألمانيا لوانا قهدار ناكي او دبینیم حکومت اوی بریکا راست و درست در باست. بله. امجی بهویا سلامتی جوارا دخوازم برز منال حسکو شروعکاری سیاسی گلکس پاش بو بشتربونا تا و زانیارین تا لسر روشا پنابرین ما لسویده. جبر روبروبونا ویروسا کووید 19 بانکا نافدولتی و آلیکاریان جبو رجالاتا ناوین بشینه لناو سوریا ند لیسته دیا. وایروسا کووید-19 جیهانی خستیا د آماده باشی دو باندورین نرینی لسر آلیان جدا جدا ده لپای خود درست که. یک جوان آلیان آلیه آبوریا کلیگوری آبوری ناسان جبر وایروسا کورونای آبوریا جیهانی برف خرابی ودچه.
سروک بانکا ناودولتی دویت مالباس هوشیاری داود بیجه و باندورا ویروسا کورونای لسر آبوریا جیهان گلک هبو او باندور لسر دولت هجار و ین لواز بهتر به. جالی خواه بانکا و برهنان ING بحثا 4 سیناریوین جدا جدا دکه این کوی آبوریا جیهان راستی ورج بر ویروسا کورونای. سیناریو یکم اگر هیا گرجیا جواکی و باندورا نرینی لسر آبوری ببسدم که حکومت مزند داویا مهانیسان ده تدابیرین قدغه کم بکه و پشتره و هجمارک جی حکومت دن همان بریاره بستینن تاکو جیانا نورمال وگره لیوی دوربونا جواکی بکیمانی دورز هاوین ده هبه. سیناریو دوم ریوبریا کریزان جالی حکومتان و جبوهار 2020 باشتر بجبر ویه که و هجمارک جی دوران دست بکار بکن و او یک بردوام به تا نیسان 2021 بری که ویروسا کورونای بکوید بین کنترول دو آبوری و جواک وگره وکی بری. سیناریو سیم اگر هیا روشا نورمال داویا مهانیسان ده وگره لی زرارین آبوری یکسر ناین چار سر کرن. لی تدابیرین حکومتان وکو کم کرنا دمجمیرین کار و هجمارک جی تدابیرین دن و زرارین آبوری ورن چار سر کرن 2021 ده و آبوری وگره وکی بری. سیناریو چارم 2021 ده و جیان وگره وکی بری کریزه اگر درمان جو ویروسا کورونای را هاتا دیتن و دمهین زوستانی ده ورن بلاف کرن و تی پیش بینی کرن و ویروسا کورونای ورا کنترول کرن لوی سال 2020 بکه و پرتوکن دیروکی ده جبرکو سال 2020 سال هری خرابه جعالی آبوری و. جبلی کو ویروسا کرونا جیانا 60,000 کس رواندیه و جیانا خوش دستانه و کولان والا کرنه و درین دوکانان لپرانی ولاتان هاتنه گرتن ابوریناس هوشیاری ددن و دبیجن باندورا ویروسا کرونا یا نرینی لسر ابوریا جهانی مزنه و مترسیا و نکمتر جیا تندرستی. لهولی را پایتخت آریما کورسان 18 حالتین پیکتی نو به ویروس کرونا هاتن تومار کرن. وزارت تندرستی آریما کورسان ایرو راگان ده بردوامیا پیشکینین و لیگرینا لگومان لیکریان ده 18 کسین دن لهولی به ویروس کرونا کتنه. هم وزارت دایا دیار کرن کوجوه هجماره 8 میرن 6 جنن و 4 جی زاروکن کوبوه که هجمارا پیکتین به ویروس کرونا لهریما کورسان گشتیه 232 کسان جوان 3 کسان جیان خوش دستانه و 74 جی به تمامی چه بونه و گریان مالین خواه. ناجی ازی برای خوب بدم ترکیه استانبوله مصطفى عبدو برز چالکوان لگلمه دا کام بزن بن روشا پنابران لودره لترکیه چاوا خواج و ویروسه دو پارزن دم باش برز مصطفى اون چاوا لترکیه لستانبول خواج دو پارزن پنابرین ما لودره حتی چه آسته به رینماین و توصیات جهانی پابندن ملتزمن دم و تباش به و خود راحتی و سلامتی ملتی ما کرد و بنابره کرداده لترکیه روشه بنابره هنی که پر زور و زحمته با 15 روزن کتنه هندرا و کاره و شغلن خورن هنی که ضعیفه روشه وانو مودان خرابه لملته هنی که بریارستان دیه انعمد هندره خواه کفن ده هندر دا دبه انعم نخوشی سر خواه کیب بکن لبراستی یعنی حیانه ها تباوری ملت تنه
انه و نخوشی و متکتندری خو نخوشی دمره لیت کم دکی تو دخوزی خو به پارزی کم بکی و ایشا که دولتی را چه نده ملتی ما یکی ملتزمه گیل مال خورنشتیه و کار و شغله باشه کسیم بکره پنابرین ما لویداره همو بکره رونشتینه اون چوا یعنی بکریا خوا دابین دکن تأمین دکن وقتی با هوا جورا اوله بری به ملتی کرد ملتی بنابر 3-4 سال لبرن هر یکی 3-4 سالی خود شغلیان بله اینی که قلبیه پره خواه شارتی نجبار روشه رش رو پره می جوه همی جوه رش رو نه رو رش بسری ملت دادی یعنی دولت اولیکاری ناکه کرج برکسی و ناده دبیجی از کرب و آوه و غازه جی بدن 3 معاشون و وینه پره خواه بدن یعنی حیانها دولت تشت خدمت جی پنابر رو نقدمان دیه باشه پیدوین روزانه تشتین روزانه خوارن و خوارن هون چوا دابین دکن اما ای جمل برا فرمانی در کتیج بیسته و جر و نامش دا کبه باشه بله و شیستی جور و نامش دا کبه ادوی ارته دا ای زاره خواه جی بیسته حیا اینجی هنی اونا دارن دوکان هنه مثلا خانه هیا صیدلی هیا فرنه هیا یا نتنه هیا بس اینی که بابون چی بیه اینی که ترس و زور چی بیه بابون ده چی دا چی بویه برز مصطفى بهتر بابون و گرانبون ده چی دا چی بویه والله حمدش کی خورنه ده چی بیه ده کسکوی ده جی تیکی ده جی ده خورنه ده هندر و مالا ده بلغر روزه نیشکه وانی ابنه بی باب کرنه تو کرد تو پنابر حتنه ها به نخوشی کتنه نا حيانا تو معلومات وتكسي راس بالنوب وبرقم تنايا لبسني كي ترشي ذبي هوكو كاس مريا هوكو كاس فيكاتيا لحيانا هو كاسي ما كرد في حسيني نوفي خو دنجي خو فيكاتي تنا لانه ملتي بانوبر لبرون هاد الترسي ناخذ هاجر ناخذ ببي نارا مستشفى نارا خسته لانه بس هرا خسته معناه خود يجي دور كابن وندو ببي كاسزون الكويا باشه نخوشخانه چوا خدمتگزاریان پیشکش دکن نوبت تندرستی نخوشخانه چوا پیشکش دکن خدمتگزاریان ام کس حیانا نچونه خسته لنو مبر نادن خسته بس رقم دانه ملت 153 اگر نساقی چی بو و به حسیان دماله خود وینه به رقم لیکن ایوار جمال خدمت کنو ببنه ایوار اسعاف کن بولاس کن و ببنه هر مستشفی بس المستشفى تنام کنه لی پرسه تنام زون الکویا اگر بمری بمینیشه تپی نامو بله برز مصطفى روژن خواهون چوا درباز دکن روشا روژانا روژن خواهون چوا دبورینن والله روژه خواه هنی کی ترس پیده هیا جترسه ام برج حریات رادیان هاتن کتن ترکیه ام بجاریج کتن خونی او دا 4 دیوارا وقتی خود چطوری درباز دکن یا جهاز دکن با خواه تلفون سیر دکن جیروک خبردن شوفه دکن وانی پی وقتی درباز دکن و کس در نات دربا التزام دبه هنی که قدبین چی بی یعنی نامریک بمره ام نکن هر مرحبه ده بدن خیره هیدی تشتن هنه في كورونا ام جهاز قد تكرن وخرا كرن بله هفيا سلامتي جوارا جي دخوازن برز مصطفى عبدو چلاقوان جي تركيا لقلمبو گلک سپاس بو بشتابوناتا لهرما كردستان ولاتيه كي دن به فيروسا كورونا جيانا خواج دستا وجدوه نيفروفا بريارا قدقا كرنا هاتون چونه يا گشتي كتيه واره جيبجي كرنه ده افدنی کول در دورا جهانی و دفر بگشتی هجمارا نخوشان به ویروسا کرونای زیده بونه دیو گشتی نیزی میلیون و 200,000 کسی هریما کردستانی جی بریارن تند جبو خوپارستنا ولاتین خواهش دست پیکا بلابونا نخوشی ودانا هنجی به همو آوایان گلی خواه ده پاریزه تولی همی تدابیرین دانه هجمارا ولاتین نخوش 200 کس در باس کریه هری داوی جی لباجار سلیمانی کسک به ویروسا کرونای کتبو جانی خوش دسته ریوبریه تندرستی سلیمانی روژا شمیه 4 نیسان 2020 راگهاند لباجار سلیمانی هریما کردستان یک جه کسین کو بریانها توشی کرونایی ببو جان خوش دسته لیدوانه که روژنموانی ده ریوبریه تندرستی سلیمانی دکتور صباح حورامی راگهاند کو ولات یک جه سلیمانی جان خوش دسته پشتی مرناوی و پشکنینه درکت کو توشی کرونایی بویه هورامی آماجه بویه که کرکو لسلیمانیه روشا پرانیا نخوشیان پیکتین کرونای باشه تنه یک کس بین چافدریا هورانا آبزشکی ده
bi tomarkirina vê rewşa jiyanê ji destdanê hejmara kesên ku li Herêma Kurdistanê jiyana xwe bi nexweşiya vîrusa koronayê ji dest dane. Gihişte sê kesan ku du ji wan li bajarê Slêmaniyê bûn, yek jî lê navçeya Çemçemalê bû. Li Herêma Kurdistanê tanha 214 kes bi vîrusa koronayê ketine. 74 kes baş bûne û 3 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ev yek dîdemekê dîtê ku Wezareta Navxweya Herêma Kurdistanê ta 48 demjimêran qedexekirina hatûçûnê bêtemamî ragihandiye û biryar du jê demjimêr 12 nîvro ve ketiye dwarê cîbcîkirinê de. Elî Umar. Welatiyekî Sûrî li Siûdiyê bi sedema vîrusa korona jiyana xwe ji dest da. Ji derve nêzîkî malbatê eşkerekirin ku welatiyê bi navê Omar Basmacî temen 5 salî li bajarê Cedde ya Siûdiyê bi nexweşiya vîrusa korona jiyana xwe ji dest da. Omar Basmacî xelkê parêzgeha Idlibê hûjberiya niha bi nexweşiya şekir bû lê piştî ku nîşanên nexweşiya vîrusa korona lê hatin diyarkirin yekser hate vekwestin ji bo nexweşxaneya El Melek Abdullah piştî 10 rojan lê nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li welatê Swêdê di encama nexweşiyeke giran de jiyana xwe ji dest da. Duh şemiyê malbata İdrîs Abdulazîz Xelef endamê Encumena Xwecihî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav kirin ku xebatkar İdrîs Xelef bavê bangîn piştî demekê ji robrûbûna nexweşiyeke giran di dawiya şefa Borî de li nexweşxaneyekê li Swêdê jiyana xwe ji dest da û koça dawî kir. İdrîs Abdulazîz Xelef xelkê bajarê Çelaxa yê dêrika Rojavayê Kuristanê ji malbateka niştimanperwer parêz e. Di temenê 51 salî de çû ber dulvaniya Xwedê xêzandar bû û bavê 6 zarokan e. Belê temaşevanê hêja bi vê awahê em gîştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.